俄罗斯来轰炸到乌克兰的核电厂，而且已经来控制到核电厂，是不是想要来发动到另类的核武的攻击呢？这个俄罗斯的总统普丁讲，因拢是按照着计划咧攻击，更加坚持讲，这个俄罗斯甲乌克兰一家亲，哪像就是真坚持要甲规个乌克兰总共夹落来。这个法国的总统马克宏甲普丁通过电话了后讲，上海的状况恐惊也未到。半暝有一道红色火光，远远的所在，阁有爆炸声。欧洲上大核电厂所在地乌克兰西南边查某罗热，民众肉身保护电厂，因过依然挡袂掉普丁的命令。暗时画面会使看到核电厂内面已经着火，因过消防人员无法入去。当地政府烦恼讲，这变成另外一种的核武攻击。Місто Чернігів。 北部都市切尔尼戈夫嘛被轰炸，厝拢害了，汽车嘛拢变形。州长办公室表示讲，被炸歹去包括2间学校，甲真济人家厝，尚无有33人不幸亡生。南部的港口都市马利坡因为攻击一栋公务有几个所在拢着火。Ребята проходили с продуктами с магазина, шли как раз перед ними оно и взорвалось. 首都基辅附近的人家厝嘛拢害了，厝顶拢一直出乌烟。乌克兰北边甲南边和俄罗斯的军队空袭压制，首都基辅真危险。乌克兰的军方更加得到情报，白俄罗斯的军队伫今仔日都可能方面进攻乌克兰，不过基辅市长坚持奋战到底。Сдаваться мы не собираемся. Нам отступать некуда. Мы находимся у себя дома, и мы будем защищать свои дома, свои семьи, свою страну и наше будущее. 俄罗斯总统普丁伫当地时间初三发表谈话，讲进攻时会票开乌克兰平民，那建设军营灌输会互因真侪钱。Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. 甲普丁通过电话，法国总统马克宏为谈话中推称，普丁打算夺取整个乌克兰。伊烦恼讲，上惨的情形恐惊也未发生。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。